Zežer to, hej. Budeš natáčať. Dám ti 50 centov, fakt, hej. Fakt to zežerem? No, a dobre, ja si dám, keď to zežereš, tak si dám aj ja. Nedáš si. Dám si. Nedáš si. Odprisahám ti. Ruku na to, hej. Ty to vypluješ. Tak si dáme spoločne. Dobre. Dobre. Ale najprv ty, hej, lebo však... No spoločne si dám, daj si ho na polovicu. Prečo na polovicu? Ja ho chcem Na celý. polovicu si ho daj. A potom sa šereš druhú polovicu. No dávaj si ho do huby. Au. Ale ty. Musím aj pohrtnúť? Áno. Ja mám akurát slnku, hej. Daj. Fuj. Pohrtni ho. Aj ty. Poprvý. Ale opäť do huby. Ja už ho nemám. Ja už ho nemám, ja nemám toto žerať. Mám u teba hento. 50 centov. Dávaj druhú polovicu. To bola stonka, tak by to Dávaj odpust. druhú polovicu. Stonku si dám preč. No dávaj. Druhá polovica. Ty ideš ale teraz prvý, hej. Prečo? Ideš prvý. Lebo som si ho dal ja prvý do huby. Za euro a nemusíš si dať ty. Za euro sa zobuď, hej, ja ti nedám. Tak 50 centov. Ideme spolu, 50 centov. takže je to na poli. No 50 centov mi dáš. Prečo 50 centov? Tak to zažene si mi povedal. Ale zažerem to aj ja. Dobre, dáš mi ty 50 centov? Dobre, tak sme vyrovnaní. No dávaj. Počkajte, tetka. Tetka? Čo, nech ide teta. Slepá teta. Dobre. Poďme. Ďalšia teta. To je Ujo. Dobrý. Dobrý Ujo. Dobre. Poďme. Au. Musím to práve... Ja sa dohrcam, hej. Jedno. Čo je to jedno, hej? Tu máš 50 centov, ja sa na teba vyserem, hej, fuj. Fuj. Musíš stráviť. Ako by si čo strávil. No strávi to strávi, ale či to strávi môj žalúdok? Vezmem tu chuť, teda jazyk. Tu máš jedna. Fuj, ty kokos, to je odporné. Ty si vyšparal. Pekne si povyšpáraj, áno, že... Fuj. Kokos.